zadnje vrijeme obliču nas priče o pojedincima koji su jednostavno odlučili prestati koristiti šampon i boje za kosu. Ili još radikalnije, potpuno prestali prati kosu. Većini se takav stav čini pomalo pomaknutim, ali je li zaista tako? Takav potez nije posljedica manjka šampona na tržištu ili trend sjede kose, nego odbijanje korištenja opasnih kemikalija koje se nalaze gotovo u svakoj bočici preparata za njegu kose. No, rješenje postoji i dolazi iz prirode. Najčešće pitanje koje nam postavljaju je da li je moguće obojati i sjedu kosu prirodnim bojama. Da, moguće je. Mi u salonu Fancy Schmancy radimo sa 2 brenda, sa Angelom koji je 89% baziran na prirodnim sastojcima i sa Bioorganikom, proizvođača tecne, koji je kompletno baziran, znači 100% baziran na prirodnim sastojcima, s time da su ti sastojci i iz eko uzgoja. Važnost zdravlja kose i ljepotu rada prirodnim bojama prepoznao je i naš frizerski salon, koji je jedini salon u Hrvatskoj sa EU eko certifikatom. Tvrtka Gael 1 Green Lab ispunila je našu želju te na hrvatsko tržište dovela nove i poboljšane proizvode koji se brinu za zdravlje frizera i njegovih klijenata. Svi proizvodi su bioorganski, od boja do preparata za njegu kose. Svako bojanje kose ovim proizvodima ujedno je i aromaterapija te vrhunski tretman za njegu. Najvažnije od svega, proizvodi ne sadrže nikakve kemikalije, sintetske pigmente ni derivate. Proizvode se od biljaka i sastojaka iz eko uzgoja, te ono najvažnije, hipoalergeni su i nisu testirani na životinjama. Odaberite najbolje za svoju kosu kako bi uvijek bila zdrava i lijepa. Te se u salonu Fancy Schmancy uz čaj, knjigu i džez prepustite rukama stručnjaka i pretvorite vaš odlazak frizeru u pravi hedonistički izlet. Navratite u salon Fancy Schmancy jer cijene su iste kao i bojanje proizvodima koji sadrže kemikalije. A osim s njegovanom kosom, iz salona ćete izaći educirani kako sami najbolje oblikovati i njegovati kosu, bez puno muke. Energija salona je jazzy opuštena, zaigrana, a opet fancy.